बाबुल हवाई कमर बनी हाशिम बिन फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मोहम्मद मसाइब हजरत जनाबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ईरान की कामयाबी बाबत ईरान जुल्म नाबूद यानी इसराइल नाबूद गसन खतर ईरान जुल्म नाबूद गसन खतर बराए ताजिल ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद सलाम या अल्लाह परवरदिगारा ईरान जुल्म सानिब फना ये कौम जुल्म सानिब फना ये दायर जुल्म सानिब फना शाम जुल्म सानिब फना लिबनान जुल्म सानिब फना फलस्तीन जुल्म सानिब फना परवरदिगारा अमेरिका करुने नाबूद इसराइल करुने नाबूद अमेरिकी हुकूमत फना चश्म पुरनो कम वक्तस मज कह मिसर अर्ज
Nasbai Suçun Döydil Suçu sahibi rahmat Maçınızı badı nasıl kurumu ama ustada sözün Allah Teala rahmat Entumut aydan kalamı ötü Entro kalam patır Mutul kak Bak Yad kustuyoruz Kater tane fikri İmam Hüseyin'ini verip ne İmam Hüseyin'in mazlum Kasal. Komani Bey Kasal yad mazlumi Karbala. Hud Mahmud Fort Coast Imam Husainas. Shadas Kabir Imam Husainas.
Rozana korumanız İmam Hüseyin'in namı agar eskarçının naran, ulmama imanların su, davanı tehe garbat, geçilen duyul peki Ahmet Badili imamımızayız. Davanı bir bakır. Ey eskamoran, temiz kaydı orasan Şandasport. İmam Hüseyin'iz ne olsun kırık Şandasport. Rozan Şandasport korumanız İmam Hüseyin'iz. Kırılan ziyaret İmam Hüseyin'iz. हमारी करबलासुन की हमारे पसंद वरिया पे हमारे शाम में पूरी प्रथम आने से भी मजलिस में से परवतगारा अगर इस मजलिस में कह दिया बार खुदा जाई जाई छुमोनी बेमार अच्छी जाके हज होती है मुड़ना बेमार सुचना मुसलिम जाके बेचू करें जिसमें जाक बेमार परवतगारा अगर इस मजलिस में कह दिया बार खुदाया कुल मोमिन मरीजन बेमारन बख्श शफा इमाम हुसैन दवा खान गुज़ारा मैं उम्मीद इतने मेरे लिए कहमत ले अगर तो एक सस्ते ताज़ीम इमाम हुसैन वाला कहता तो
Kâzi Kâhtı'nın Zeynep'e. Bana fakire kısa Kâhtı'nır. Bölük dairimiz Kâhtı'nır. Bana da Zupan'ın. Cana kızını ve tu ağısa. Yusuf müşkil ve hacetine çıra. Yusuf Biyanar, Dina Alem Hazreti Abbasız. Şabiyanara meclis kılmazka. Davasıl karı Biyanar'ı karbalas. Alem diye Hazreti Abbasız. Sençi şehadet ve imam Hüseyin'iz. Mermer dizim adını çağırmaz. Seferde durulan Sari Bey yok, bas, yutuşum duran. Gezi bakıp marşan yer. Başısı mazeret kal. Şehri Kodayın, Umar İbni Abdülhak, Vahşi cehennemi yeri koruna, beni ay akbat nesli, evmuş emis, ak nesli ruh korunut, magar, Düşman çöverdi Seyyid Okubrak selamun aleyküm. Yine İffet yine İffet kudreti, yedi beni ayı, emtanladır İmam Hüseyin ispatını skul. Hatta Resul kurmut İmam Hüseyin.
Şam değilsen aman da çeni fikir etme beni. Çabuk şuna sana bana Allah'ı kapı. Yeah.